Ljudi, danas ćemo da igramo, danas ćemo igrati Roblox. I danas ćemo igrati Roblox Murder Mystery. Ako vam se svidio, nemojte da zaboravite da bacite taj like, subscribe da se na kanal što prelažemo od 20 pratilaca, a ja da ne dobijem mnogo puno video. Ajmo da se bacimo na sljedeće. Evo nas ljudi u gameu. Sad ćemo samo da vidimo. Vidimo se za sve sekunde. Vidjet ćete kako da napravite ovaj autor, ako želite neki autor. Ok ljudi, počinjemo sad prvi game, da vidimo što ćemo dobiti Innocent. Da će da bude veoma brza smrt. Će biti veoma, ali veoma bez. Pretpostavljam da ću biti, kada će me neko roknuti na samom početku. Možda ti kažem, toliko ne bih reći. Svi su sas. Everybody is sas. Da vidimo. Tamo da vas pitam, da li bi ljudi želeli možda da napravim nekakav video na reakciju od pesama. Gdje bi možda tako nešto želeli. To je ipak te for me has valid. Yes, da batim ovaj hvala. Koliko šumre? Ja, ne. Vidi ga puca ili pošao. Ja, debilo. Brate, roknila. Ama, ti toliko glupa žena. Sjao, se toliko glupo, majke nam. Majke nam. Majke nam. Tako veliku diču badi. To pre nikad nisam vidjela. Ok, Viktorija. Ovo je bilo čudno, jako čudno. Ti mene moraš da je. Onda vidimo. Možemo uzemljeno. Da vidimo što. Pa ti su. Ok. Isto mapa, isto sve. Ajde pa možemo na crkveno jer. Ovaj game da ne crkveno, bilo bi super alad. Bukvalno moje mesto. Ovo igrica neće toliko. Murder Mystery neće toliko snimati. To je stvarno. Nikoga više ove igra. Igrica je puno hakera, odnosno propala. Ako ćete vidjeti neke igrice da ima još duplo više hakera nego što ima u svakoj igrici. Da vidite mene kako se igram, slobodno samo pišite. Aktivirajte ću komentare. Da baš me neko neće vidjeti od toga. Baš me niko neće vidjeti. Evo ovako me možda već ne vidite. Brate! Neko što ima najsporiji internet na svijetu. Ajde majke ti. Pa ne može roknuti, vi ste degeri. Pa vi ste...
Just kill her, bro. Not the card. Stop. Really? What the fuck? Like, actually, what the? Pa ja da sam bio na liku šumodanska. Pa ja bi liku šu samo ovako. Pa! Ima da te nema. Šerif! Pravit ću se kada sam bila sam zbukala. Samo ću ovdje dogovoriti. Da ne znam kako ću ovdje ne napraviti. A naravno da nećem da napraviti. Koga briga. Onako nema polovine mozga, tako da. Kunem ti se, ako roknem nekog. Ovo će biti najbolje svako se nekad ovdje. Ima toliko mini skinova. To nije realno. Dobro, primer. Baću van, ama primer. Come here, you're gonna get some pee. Ako je murder, recite mi samo ako je murder. Ako izgubit ću cijelo game ćemo si izgubiti, ono, iskreno bolje. Peanut, nuts. Who's that? Just kidding, just. I'm joking. Like, what the fuck? Ok, stvarno. Brate, gdje su? Like, damn, I cannot trust him. Okay, who's the murderer? I'm not gonna kill him. A piece of shit. Well, no. Ubit ću vas sve ako treba. Ako je potrebno, ubit ću vas, roknut ću vas sve zaredom. Alo, bata me prati. I'm gonna kill myself. Ljudi, znate šta? Nisam bio pička. Nikad ni neću. Neću nikad da verujem takve likušama. Ne. Takve likuše uvijek treba ići dole. Stvarno, brate. Nikad. Ali nikad neću da verujem ovakvom ljudima. Ne, nikad. Sad ti se kunem, ako sljedeći game dobije mrdera, ona ide prvo ide dole. Honestly, I don't care. I'm dead. Yeah, I'm dead. I'm dead. Samo možemo reći rip za mene. A stvarno rip za mene. Yeah. That's why you should never trust those motherfucking bitch. Onda ćemo završiti, ne možemo nikad više pitati, molim vas, igramo ovu igricu. Ako vam se svidao video, bacite like, subscribe, ako hoćete biti onako još igrici da se naliram. Ili da se usrem, zapojte se do 20 saba i da. Hvala što ste gledali video.